Nirengagize kuri ya mwana namubyaye nawe tutaraba. Ariko uyu mugabo umva wincanga mu mutwe. Ntabwo ndinjije wincanga kuko arandi makuru ufite arenza yo namuhaye. Ariko disi hari umugabo w'umushuti wanjye yarambwiye buri cyangwa narabyumvaga. Akubwira iki se? Ndi mukuru we. Akubwira iki ra? Hari umugabo. Okay. Umva mubwire. Turikira. Niba ari amahoro washatse muri ubu. Icyo nejo kubwira iki? Sibyo? Ugomba guha agaciro. Sibyo? Kurikira cyane. Uriya mwana mureke. Sibyo? Wesanga. Urumva? Ni jewe niba ari wakoze icyaha so umwana wagikoze. Umwana n'umuziranenge. Sibyo? Giye kuryozwa amakosa yanjye niba kuvuga ko ndi umunyamakosa. Urumva? Sheri na muri Bibiliya birimo pe. Abana bazazira ibyaha by'abanyina na basi. Nuko ngo nawe mari kintu byurakoze. Noneho reka umwana wawe azire ibyawe wateruye ugajyana kuri iriya ndaya. We nta bushobozi ufite bwo kugira gute. Bwo gutanga kuri uriya. None ukaba waparitse kubera iki? Kandi nta bushobozi mfite. Bibo bwa mbere n'ubwa nyuma. Ikiza nuko bibo bwa mbere n'ubwa ngaye.